nilai random testing hapo rilbo news pa iwe ni test live fragile positive news pa iwe hanyo tarik nilai random testing hapo mopat new kendai ni test ni kamyo parok kilong negative jalu para khatra tarik sispa sampung ni test khatra kilong positive sispa sampung apa mau pram khatra tarik sispa sampung ni test ndriyo kilong positive umpling lom ding mer kanyo tarik ni test nilai random sampling sispa arpulai ni test baro kilong negative lom sora khandai kusal ni test khatra tarik ndal belong positive tuan baro negative Anjali khandai pulai ni test niyo ndre Pulis besar khatra tarik sispa sa test khandam baro kilong negative mentang simo hado layuji Anjali aspa akundre niyo khandai bu sibolong positive Cleo Trahua ni test khandai bu kilong positive Monfran sispa satu fragi test nyawut kilong positive Dingai village Arkulai test baro kilong negative Pulis bazar sispa nrukusan test lain yo positive tadi begang juga random mutasi